aha rero ni ku mutwe w'ikibanza kera kuri uyu muhate gikomeza gutya. Kiri mu murenge wa Mageragere, urugabano ni uru nguru. Ubu aha ngaha niho haruguru y'ikibanza, aha ngaha ikibanza kimanuka gutya kikaza, kiri mu murenge wa Mageragere, akagari ka Nyarufunzo, umudugudu wa Rubete. Gifite icyangombwa cyihariye, kiramanuka kikaza. Uwagikunda n'uwagishaka, telefone yacu ni 0782403935. Kiraza kikarenga aka kayira kikagera kuri iyi mihate, ubwo kigakomeza gutya. Uko iyo mihate muyireba uko ikibanza kingana. Umuhate nguyu ni rwo rugabano. Turacyaza cyose kiri mu mudugudu wa Rubete, akagari ka Nyarufunzo. Gifite aha ngaha kuri uyu muhate niho hepfo, kikongera kikazamuka. Iki kibanza cyose ngicyo wakibona kumva gikunze, telefone yacu ni 0782403395. Kiragura makeya. Wowe ushaka ikibanza Nyarufunzo, nakugira inama yo kuza kwigurira iki kibanza. Kizamuka gutya, kizamuka kigakomeza. Ubu turacyagenda. Gifite icyangombwa cyihariye, ntabwo ari ugukatisha. Mukore subscribe kuri channel yacu 0788403395. Harimo insina. Ushaka UPI yacyo yadutelefona kuri izo nimero 0788403395. Kirakomeza kikazamuka kikaza. Ubu twavuye hepfo kigera kuri uyu muhate. Uyu muhate ni rwo rugabano. Ubwo cyose n'iki kiri hano hepfo rero nuko kingana. No kuri WhatsApp nizo nimero dukoresha.